Hadian belayo ya kajingtip ke batikna ki polit ke anti-narcotic task force ANTF. Hakajan miet jong ka arpulai trik na iwing. Kila yo ban kem no ya wei unong kai drok uba kerteng upen shengan kar kungor. Kat ba udang temu ban penpoi drok sya wei unong di ha umpling lum ding men. Ya upen shengan uba day na lum ding men umpling la yo ban kem no kat ba udang shong hapo ke kali Swift Desire wrongly. Kajong u kabodan ya number ML05R9778. Haba pelong ya kajing talasi ya kan kali ha kajing dan lang kisaki la yo ban kurup no ya arteli kesenduk sabon ki badan ya udrok herian ubadan kajing kia ka ba R4.5 gram ki pulit kila register case persya ya uni ubriu haranja police station hapo ki kendon joka NDPS Act bat kajing to okit kala ya syakman ban lap dien syuk ya ki beriu ki badan keti.